Tucović-Baranac. Danas u 18 sati zvanično se otvara treći put božićno seoce i bit će to pravi mali raj za sve Beograđane koji dalje veruju u čuda. U 18 veliki broj Beograđana sigurno na platou ispred hrama Svetog Save, a šta nas čeka u narednim danima na ovom lepom i svetom mestu, istraživao je naš Radoslav Kajtas. Na radost svih Beograđana, posebno najmlađih i najveselijih, i ove godine božićno seoce otvara svoje vrata. Poslednje pripreme za otvaranje trećeg po redu božićnog seoceta su u toku, a topli napici, hrana, suveniri, božićni slatkiši, ukrasi i raznovrstan kulturno-umetnički program očekuju sve one koji odluče da predstojeće praznične dane provedu na platou ispred hrama Svetog Save. Božićni seoci će se otvoriti svečano sutra 4. januara, a otvorit će njegova svetost Patrijah srpski gospodin Irinej u 18 časova u kripti hrama Svetog Save i tada će podeliti oko 600 paketića u organizaciji Verskog dobrotvornog starateljstva. Zatim od 19 časova na platou hrama Svetog Save će biti nastup reprezentativnog orkestra Policije Srbije, a od 20 časova nas očekuje nastup i koncert Sanje Ilić i Balkanike. I ove godine organizatori su se potrudili da sada već tradicionalnu manifestaciju obogate novim, ali i da zadrže stare sadržaje koji su se posetiocima najviše dopali. Kao i prethodnih godina, i ove godine smo pripremili bogat kulturno-umetnički program. Svi posetioci će moći da uživaju u nastupima dečjih horova na jedinstvenoj konstrukciji raspevanoj božićnoj jelci, da se provozaju fijakerom ovde po platou hrama Svetog Save, da u drvenim kućicama pronađu neke suvenire, tradicionalne specijalitete i naravno da uživaju u programu kako u kripti hrama Svetog Save, tako i ovde na platou. Od noviteta, spomenula bih i improvizovanu kolibu koja će omogućiti svim posetiocima da se ugreju, da probaju neke tradicionalne specijalitete. To je nešto što smo još novo pripremili. Tokom manifestacije na platou ispred hrama nastupit će veliki broj muzičkih izvođača, među kojima su Tropiko Band, Neverne bebe, Elena Kovačević, Sergej Ćetković i mnogi drugi. Program neće izostati ni za najradosniji hrišćanski praznik, pa će tako 6. januara na Badnji dan od 16 sati biti održano tradicionalno paljenje badnjaka, a na sam dan Božića 7. januara lomljenje česnice u 11 sati. Za doček pravoslavne nove godine takođe pripremljen je muzički program i vatromet.